Manduša prekapa garište i traži svoje izgorjelo blago, kad najednom spazi u pepelu nešto svijetlo kao zlato. Čudno je, klekne i dublje zakopa u pepeo, trgne se i vrisne. Na garištu u pepelu, gdje je sve izgorjelo što je tamo bilo, leži njena Bogorodica čitava, samo okrajak malo taknut plamenom. Zar je moguće? Krikne Manduša i zovne iglicu. Gledaj, Bogorodica je čitava, o Bože, i padne na koljena. A suze joj cure niz lice i sama ne zna zašto. Bogorodica je čitava, šnebivao se iglica i zove ljude ispod kule. Svi nagrnu gore i sklapaju ruke od čuda i prevera. Bogorodica je ostala netaknuta. Zamalo sva svjetina nagrne gore, hvata sliku, križa se, divi i ne vjeruje svojim očima. Sve što je bilo pod kamenitim vratima izgori, sve proguta plamen, ali kad je oganj dobro do lika Matere Kristove, ugasnu.